dagang iki repot rek. Urusan dunia iki repot, lebih-lebih dagang. Lek ndak ngomong goro iku koyo walaupun payu koyo gak lega. Jadi gitu. Kalau ngomong dosa, kalau ngomong bohong baru kayak dagangnya itu jual belinya itu sangat halal kayak gitu akhirnya. Setan kalau itu. Makanya derajatnya orang yang amin, saduk, amanah, jujur, muslim, masyuhada. Derajatnya tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kumpul dengan para syuhada hari kiamat. Allah. Jadi seperti itu. At-ta'anni minallah wal ajalah minasyaitan. Santai, tidak keburu, tidak gegabah, dipikir dulu ketika mau mengerjakan. Sifat-sifat yang seperti itu tidak kesusu, tidak gerusa-gerusu kata orang Jawa. Itu minallah, itu sifat yang baik. Wal ajalah kesusu-kesusu itu minasyaitan. Itu berarti dari setan datang. Pikir dulu, cerna dulu, musyawarah dulu. Itu bagus. Kecuali dalam beberapa hal ya. Cepat-cepat ke susu ini kecuali dalam beberapa hal itu sangat dianjurkan, bahkan sangat disunahkan. Afdol. Apa? Bayar utang cepat. Sunnah sangat dianjurkan untuk cepat-cepat bayar utang. Selainnya ini tidak boleh. Apalagi tobat. Ente salah, ente dosa, cepat tobat. Itu bagus. Apalagi ketika punya anak perempuan, perawan, cepat-cepat dinikahkan. Itu bagus. Selainnya ini tidak bagus. At-turab rabi'us sibyan. At-turab rabi'us sibyan. Tanah itu rabi'us sibyan, itu surga bagi anak kecil. Tanah itu rabi itu ya, tempat yang bagus, tempat yang istimewa bagi anak kecil. Tanah itu rek. Kalau ada anak ente main di luar, main di tanah jarno. Apa boleh? Karena apa? Karena yazdadun bihi guwah wa nasyat. Ketika anak ini bisa main di tempat lapang itu bisa menambah kuat bagi mereka dan bisa menambah semangat katanya. Kakinya bersentuhan sama tanah langsung bebas dia. Kalau culno tuh gorono. Rabi'us sibyan. Turab tanah itu di tanah itu ibarat rioyo, gawe arek kecil ku rioyo jarno. Karena apa? Yazdadun bihi guwah wa nasyata. Ketika anak kecil itu main di lemak di tanah, karena tanah itu dan ya, pelataran main gini itu ya bisa menambah kekuatan pada anak kecil wa nasyata dan semangat. Seperti apa? Kama annal bahaim yazdad nasyatuha fi waqti rabi'iha. Sebagaimana hewan itu kan akan semangat. Lek diculno mangan kan semangat kan. Dikurung terus, dipangani suket, beto ambek diculno, dicancang di pelataran gini di alas-alas dicancang jalno mangan. Seneng. Nah, jadi seperti itu, paham? Ya ditunggoni. Jadi anak kecil itu yang bagus ojo dikekang. Jangan dikekang. Anak-anak kecil kalau dia punya anak jangan dikekang. Culno, sekali-kali ya dikekang supaya apa? Supaya terbiasa ndak sembrono, ndak los-losan jadi gitu. Tapi ditunggu nih jadi gitu ya. Tahadu tahabu wa tasafahu yudhibul ghil ankum. Tahadu, salinglah memberi hadiah. Salinglah memberi hadiah. Karena apa? Di dalam kalian tuh saling memberi hadiah itu terdapat apa? Bisa timbul rasa saling cinta nanti, harmonis. Kasih sayang. Tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah. Karena ketika seseorang itu saling memberi hadiah itu bisa menimbulkan rasa cinta di antara kalian. Tasafahu dan salinglah bersalaman. Karena apa? Saling salaman tuh sama kayak tadi. Bisa menghilangkan rasa dengki, rasa permusuhan di hati kalian. Rawahu Ibnu Asakir. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Qala Rasulullah SAW. At-ta'ib minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat itu dari dosanya, dia itu kayak orang tidak punya dosa. Dalam hadis yang lain, ta'ib minadz-dzambi, orang yang bertobat itu kaman la dzambalah, kayak tidak punya dosa. Karena siapapun orangnya itu ketika bertobat pasti dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keterangannya orang yang sering tobat itu
nanti oleh Allah dosanya akan dihapus dan dia itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tobat. Jadi penting tobat itu. Tobat. Karena tidak pernah tertutup, pintu tobatnya Allah itu tidak pernah tertutup. Qala Rasulullah SAW, wallahu a'lam bishawab, Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر، رب وفقنا توصل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الغلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ترشد ربي والحمد لله في البدء والتناهي يا عودتي يا عودتي يا مجيدي بالشدة وجهت لك بجهتي عجل بولي يا عليم يا الله سهل الأسباب ودلل الاستعابة وافتلنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد المعاند بحق سر قاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مكيدي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بولي يا عليم يا الله سهل الأسباب ودلل الاستعابة وافتلنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد المعاند بحق سر قاسم يا الله يا عمدتي يا عمدتي يا مكيدي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بوضي يا عليم يا الله سهل الأسباب ودلل الاستعابة وافتلنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله رد كيد الكائد وكل طاغ مريد وحاسد المعاند بحق سر قاسم يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطفنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا لطيفا لم يزل بنا بما نزل انك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورجال المسلمين يا الله يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ورجال المسلمين يا الله.